abaturage mbiguraho umuhigo ubwo kuronda umuturage mugenzi wabo wabiri navuga bodaboda uri kugamba kuba yatorokera mu kadukuru ka polisi sande hwirengu kandi no kusyo bwirobu takagarikaga kucubwa herisho. Davis Tumuhirwe wa bodaboda uri kugambwaho kandi waburiza ameisho nagamba kuba yatorokera mu kadukuru ka polisi ahi yabeire akomerwe hanze bwanyuma yo kutera wa bodaboda mugenzi we. Tasazo kulimbanga hana kisaro kuriyo tsera Tumuhirwe okusendezaruka mu gihugu zakya we poto mwazi kandi bakutebereza kubabera acwire mu komune ya polisi baituntu yakaguza mu polisi omuntu nacwamata akubara polisi aro murinzi aro muri kimchiwa tulakisaro mpanga mbere turi mukwiga mugenzi wetu wayirweho kandi naterwa abantu abatakamanyirwa amabara abantu abo bakamutera umusajja baheka bamunaga mu maizi akiro cya kasatu. Ukurigirira abaturage aba batekateka ngo David nabasa kuba yateirwe abantu batakamanyirwe bagahikana kumwita nabwanyuma bakamunago mugera ugwampanga. Aba bodaboda bagabaho n'umushaki witu bashobora ku Davis agizereho butekerezana na mugenzi we a stage eyibabiri nabakuraho gukonkana bwanyuma Dennis bamutwara mu kadukuru ka polisi uko bagire kura bahurira ngo Davis akatoroka konka kwihobo tubakagarikaga kumureba kureka bakatunga makuru ngo ntabasa kubahina abantu abameteire bakamwita. Aho umushaki wetu yashyiraho umwanyogu yashanga abaturage berundana musente ubagendereye ku kitwaro 50 iyo musheija wabagira ngo nabasa kumurondo mu mugera yabashaba n'obukirabe kiri kityo Timothy Ruhweza uri speaker w'urukiko rw'Ebembera district ya Kabarore yashobora ngo teine kuturikubasa kwetegerezebwa okuranga omuntu wabiri mu kadukuru ka polisi kandi obwahati nibamurondera omumugera kabujo bumanyi kuba kurwana hata aro stage member mushaka kabaiziro yasinka pikia kwa hansi kiwe bwiranse atasedimera barwana hata barwe nola kubwira mutamubi amutwara polisi mutwara polisi ati onu arwana saba polisi ayenda kurwana saba kutunga amazima na justice kurora ya koleksemerie a polisi obafunze naba bamtire kurama bicyaro lengoro kunaga mwezi so tyarinzira kurora mtube turagutunga tuja kuongera kukira polisi kusobora mu polisi mwezi kugira Muringo ngogumwe Muhumuza Richard urumeya wa Fortportal Central Division yayihanangiriza polisi ukora kucondoza kurukumara ahanshongeji n'ikigambwa ngo umupolisi wakozere ahamshangogu bwanyuma yo kubura kwa Davis nawe akatoroka ahamurimo kandi obungeze kuri investigation zange nasanga umuntu ono was arrested handing over to police kandi police negamba umuntu wakachwayirwa so DPC and the OCCID they are still investigating about that issue. Ureka ngo hakabaho ikintu kitarabere kirungu no police daro wakanarinda posti y'abuziri which means there was something which was not good. Umushaki witu yagezaho kugamba n'umugambizi wa polisi umutsange cya Rwenzori East Vincent Twesige Kandogu yashoborera kwiyaba atari mu ofisi. Abakuraga gasha kwa Justin Nyakaisiki aba Sky TV agenshonga muri Fortportal.